Koe polo kalamani o whetā kini mai e puli anga mo i komisoni whamafolalea tonga e ono tātā naki mai o i ngahi whamatāla mo i uni ata me he tau whakakoloa ko tau situa ki ai wa noa uaua. Koe taua ku tāku na e mohi poli, whonu he whaingataa, ka koe whakakoloa i ki tonga, he na ane i wakape ke whai ho tau malu i. E ahoni o tau lau whakalau te lau ho tau ngahi tāpuaki, i e uni ofa ata atape ai otua. Aia o ko ata mai me malu pe atonga i hā mai ai mafio i natula, i he pā ai mo ungawhi hunga tonga hunga haapai, hakea pe au kula pe mai mafola i ko viti tahiwa i he wanoa uaua. Koe lelei angai whanua i he taimi o ko tō ai a whatamaki whai natula, he kei whainga maali e pe ha motu o ka tō hāwha, he wesia ai konga kai hawe konga, i he mo vete whasio kalawhi ngahi tūkoi motu o tonga, ka i he taim te taupe, e ke i ai pe whaingataa, ka tau te whitu ke whitu utaki, o angi koe whamal alai minista pa anga mālolo, ka koe ko wana i panke pule atonga tatafu moeaki. Whakapapa pe whoki urakimata rau hi o ku i hao niu ke ik minista ki he panga panga pe mo pule anga ke te te kaoi. Kau whi e pōpō pe motuan i he tala noa. Ko e ki mua whoke pā mai mō ngā whi, ne rotonga whakakea ke mai ekonomika e whanua, pe me i he ngāhi whakatamaki pe ki mua. Ai ko hange ko e kita he ua whetaha walu, pe nei to e ki hoani mai pe mo e matangi he lota ko e ua wheua noa. Ai ana e tau pehepe nā tau whakakea ke mai, pe ne te kei ke kakato, o whakatata pe nei ngāhi ngāwe langa, koe ngahi langa whare pe me tatau pe kita pe mo e matang he lota. E toki kau mo i anu whakakato i he proklama langa koe ni. Ka koe pia koe whakatonga i na i he lolo tonga koe ni o ku hoko mai ai whakataputapu i koe uhi koe whakutua COVID. Ai e tau pehe pena e ki i he taim pena ki whaingata. Na e lahe no ngahi whangatangata. Pene pehe na e wesia o pito e ngahi whaingamari whakapisnisi ke whanua. Pena i kei ke lere tau pehe ke lere anga maheni ki hono ki ngahi whaingamari e ke whakawaawa. Mahalo mea e pehangi ko takimamata na kai pekete ia takimamata. Ai na e tau pehe pe lolotonga ne whakakea ke mai. Pea to e haaki mai pea mo e... he kai ke tu e lawe ki he ngahi wesia he ko tu ko mea i pehe kakai e whanua. Kana e mahino au pito pe, ai ko mea ne tokange pureanga, ko mea mahoinga whuke ngai mea pehe ni, ai mateu, ai pureanga pe ko ngahi potu ngā ue. Ko ne mateu ange ko wawe ange ia, ai ne ngā ue, ke whai koe no si o fia whakakea ke. Pea tau pehe ko e ta whaake taha, ka pau e mateu pea i kai ke wawe ngā ue. Ai aku e to e lo lahi ange whaingataa. Ta tau te whito he koe ngahi mea peheni he... O kei pe whuke le rebure anga he koe uhi koe ko hatoki whakatamak whaka natula. Ne ongo natula kehe au pito e pā mo ngā whi pea mo e tsunami na e mui mai ai. Ka koe tau mo re riu mai ngahi whakatamak whaka natula. Ai koe lau koe motu ani na e tokoni au pito ai kamata ke matu o tu alelei tata te fito ke he ngahi ngawe anga hange ko nimo ko e potunga ko e meiteki pe me nau mateu ko ni hoko be whakatamaki o si ngawe ngahi sino ngawe ki hono taria whaingata pe whai ke hono ngawe wawe ke malu i aki nau tōru koe tau pehe nai mori hana ngai api ko hai tata hange ko ngahi vai ma mea pehe whaingata ia. Ai ko ki nao toru koe tahai ai toko nilahi ke pureanga. Koe ni lawa o ngawe ake ngahi mateu pe koe ngahi tokateu koe ia nai whai he pureanga. E koe whakatata pe ki he ni ulakimat. E koe hoko pe mea sanuari, hu mai whok pe mai hu fia koe ia COVID whanot whanua. Ai na e tau pe he pe koe whakatamaki nai mataua pe koe kapate ngak pe halia whaingofu. Pehene kai ke ngata pehe he kakai ko tō kone wesia kana e to e whaingata ange ne pau ke tātā pune ngahi mea kai ke lawa o whaingofu. Pena te ki mohu pōre fō koe uhi koe hange koe ngahi motu kone o tumu mua. Ai o pau ke whai koe ngahi
mau e waka pe mga whitu taki ko hi ko e wama mao mo e whaingata e whalau tahi na e ki whaingata ka wange ko ku lawe ko mea mahu inga ko e ki hono tataki e ngahi ngau e peheni ko pau ke iai ai mateu teu ke te lawa o puke nima ngahi whaingata whai hono toko ni wawe a ki nau toro ku lawe a ngofua pe ko whenga nike ko whilewa Britania ko seize on the opportunity Piko tau hangarewa o whakawhetau raki ai whaingataa o ia no ngahi ngau e ke whakarelei pea tau whaingarewa ke tue langa whaou. Koe kutano ke heni he koe ospeko sanuari mahana e wike ono. Koe whaiwaha e wike ono koe ana ngau e pure anga ke hono whakama opo piko hono lau, kaua hono savea pea mohono whakafuafua o rakamata. Ai lahe mau pea whakanofo koe hae ngai whema wiwiri ange. Ai koe ngawe koe ni koe neongo na e ngawe ake ngahi kau ngawe mo whakotutu ngawe ai nimo. Kana e tatake me office pare mia. Pea whakakakato koe ngawe koe ia. Pea whahe no tesi hono whalalaanga. Oku whatata peke ni ne whae rewa kore toko ne pure anga ki he Pangea Mamani, pe koe World Bank. Ke toko ni mai ke no whakafuafua e ai lahe mau pe no whakanofo. Ai nai me koe ose a February, me koe whakafuafua na wike ono ku mau e ngawe kani. Pea na e ihe wike uruaki a pepe koe wike ua maasi. Nea se hangarewa e pure anga ui ka atoa mea ngai whanua toko ni. O whakahaaka tek nao tonu, koe tūnga uke e whanua, tūnga uke e mau, pea mo ene whakotuu ai ngahi ngawe ke whai. Ko tātānoa koe ni ulak ngata o si lere pe ai ngahi tokon whawawa veia. Pe koe tokon whakakea ki whawawa ve. Lere pe ia pe me aha uruaki. Pe mo mea i pe koe o tau monu ia ai whanua. Ko uhi koe ngahi tokon ni na e... Tau pe hepe tau monu ia na e hau he hema matau mo. Me he whonga ke heke. Kai ke ngata pe pe mi ho tau ka inga tonga no whamuri. Ka koe ngahi whanua tokoni mo ngahi kautaha muri. Na anau ala nima wawe mai. Whaina tokoni e whanua. Pea koe osi koe hono hanga koe he pure anga o whakahoko te ne whakafuafua. Pea mo ne whakatutu ke langa fo o e whanua. Na e wawe abito e tau pe hepe koe whoki mai ngahi whanua o whainau tokoni. Ki he ngahi ngāwe koe ni. Aia koe hangepe mo mea i. Koe tuku ke hange a hono lere rewa me ngahi hange koe tau pe hepe kau whaingata ia pea mo e kau vai toka vai. Na e riunga ua na wahi whakamahina tu oua. Koe uhi pe ke wawe na o mauhaki se niti ke toko ni ki he. Koe ngahi api kone mahino ku mau au pito. Peo ku keke nau toe lava nofo ia. Ai ngahi whare ko ia. Na e alu pe ngahi toko ni hanga tonu ka tek nau to. Pea pehepe whoke ngahi api. O nau lava pe nofo ai. Ka mau lahi. Ai koe ngahi toko ni koe na e tu whawawe au pito pe. Ono tonga ngahi mea koe ni whai whak mo loko e COVID. Na e lele lewa mo uprokarama toko ni pe ia. Kana e sio whuke taim koe a koe lahi ai whakangatangata e whetutaki. Ane e lahi no ngau ea ke ngahi office whakawahenga. Koe uhi pia nau uofi ke kāinga pa pia lawa ke nau toko ni ofi. Ie ngahi ngau e koe ia. E koe whaunga e na e maha koe mea koe whetataki ki ai. Ai lawa koe he pure anga o ngau e wawe. Koe tukunga na e ai tukunga lelei. Pea whai e ne whotutu ngau e. Pea whai no tukuatu ke ngai hoa ngau e. Pea nau toko nia. O lelei pe ngai ngau e. He koe mone o ke pe whoke ai whakangatangata e tau tānak tu hau whakarotu whanua. Kana e lahi ange e toko ni a pure anga koe uhi koe ngahi whakalahi toko ni na mai meitu. O lawa o whakahoko ake ai toko ni koe ni. Koe taim tatau pe, ulak mata pāwho ke teu i mai pacheti. Ai koe teu kone pacheti na e tāri he kongi mui e pereri. Pe te whai whangi whakarelei ki ai me, pe atu ke wharearea. Ai na e tāri pe ne taim lelei. Ka koe fie tānak pe ke heni koe uhi koe palani koe na e whai hono. Na e fie mau ke ulaki tā uia koe ku whakafuafua pe. Ai laka hake he te au miliona. Ke toko nia hono langa fo o tau whanua.
Pea koe uhinga e nei ki hiki lahi ai fututu ngā ue. Ka nei maho inga me ke pule anga koe mea la lahi tolu i taim tatau. Nei maho inga me ke pule anga koe ngahi mea la lahi koe na e fotu o tari he patseti uluaki. Koe toi mateu teu ma toka teu ange whanua ki ha whakatamaku whakainatula. Pea i loto ai no langa fo'ou. Taka ke fito koe konga romi lahi lahi whakamole. Koe langa fo'ou koe ngahi whare na e mamau apito. Ai koe langa fo'ou koe ni na e whare ai e uange au waluono. Pea te tānak marewa ke uange au waluono koe ngahi toi ngā langa pea mi he saikolone kita. Ai koe me koe whare na e tolu nima. Ko nea mai koe ni ki tise maa koe ene me ke i he whare e nimango fulu na e osi. Ka pate mo manatu pe e reti o ko Februari pe na e commission ai pe na e tanupo ai e ulaki whare na e langa. Pe koe whare koe na e ulaki hopoki na e whai e pereri. O hoko mai ai pe a ngahi. Ai ko nea mai koe ni ki tise maa koe ku nea o nimango fulu. Ai koe me koe wanoa, ai koe u whare ia pe me he kita mo ngahi fie mao ina e hau pe me i mua. Ai ne tokanga pe pure anga ne me koe fie mao whawawawwe tatau pe neonga koe ngahi me aia ki mua. Pe me koe whare torungo fulu i he tsunami na lava mo ia. Mange mea i peu ka wai pe mo e nei ka wai pe mo na whaakfo o koe ni atata ki masila mea. Nei lewa mo ngahi ngawe kehe pe ia ka koe ngahi mea whakerekere na e kamata ke ki tuai. Ka i hea mai ki tise mana e o si area pau pe me kau tahalanga o au ki whare e uangeo ni manoa. Ka ko nea mai ki tise maa ka me koe whare pe e ni manoa na e o si kana e whare ia te au tolu walu lo tonga lere. Ka pate foto lo tonga lere mai ngā ue. Ko ngala hene ulak mata ko hapai. Mo mea pena si ko ilo ko whanoi, ko tungua, ko tungua, whanoi, ko kotu pe mo hawhewa. Na eska mata langa. Ko tungua mo namuka. Na o si whetukutuka atoa benga i nau. Kana e te keke ka mata kohi na e ki ihike. Ai pau ke whakarelei e whetu fo ko ku. Ai i November pia mai ki December na whetukutuka ngai mea ngau e ki nomuka ke whai ngau e kone e ki lahi fupa ke tanu e hala ke whetu fo pia whakatoka rere ke toka maari e ki he langa. Ai aku na o si kamata peka ne te keke maulau o kamata he koe uhi kone kamata o kuhu e contracta ke whai api o langa. Ai koe ungau e nei whai me koe whakata me whakatoka rere mo tanu e hala. Ka koe tukunga na ngawe na ai ngawe langa. Ai koe ngawe koe ia na me koe i he lai nei e tonu 5 million. Pena e os maa upe smaa e kabineti pe monopanga me patset na e tari. Ke whakakakato a ke ngawe koe ni. Ka nea re mga he ngawe kehe kumo mea ipe. Koe taha ngahi me na whaike toka ngahi langa fo ou. Koe ngahi ngawe na whaitoka nge whaifawawa. Uraki koe whetu utaki. Pe koe ai whetu utaki hange koe halapure anga. Ne kauai pe mohono pau ke to'o hake ai koe e fukoni na e pe mehe ngahi whakatawhenga. He koe hui ko pake ke to'o ko ne tāponi koe e ngahi whakatawhenga vai. Koe mau lahi te ne whai ki hala. Pe koe ne tuu koe au pau ke oho e vai ia ke hawhitu. Pe koe ka mahi ni oho pe ke loto hala. Pe koe mau e tau pe heka pau koe hala ne ton ke tau e tolu noa nakamata. Pe koe toe tau e tahawalu. E holo pe ia tau e tahanima koe uhina e tonu ke tuange mai e ke alu. Ka ewa te nehanga o wesia. Au mga pate mawhatonga e peke ngai wheitu o si. Pea ne aswhai mohono whotutu ke whakarerei e ahanga koe i foa. Ko uhina e wesia pito i he. Ko uhi ke toi hange hano whakafoki mai ke tolonga he ne ngahi. Tau pehepe kono ngahi pouturiki ma mea pena si kamata ke mau. Koe ki kala whakawakawa koe pe me wafu i ohonua ki he aina mahina pau ke langa fo o moe na swahina design pe koe i nei he tukunga koe ke tuku atu ki tua ke whai ngā ue. Pe pehepe fok na esi o nau whakawhalala pe ke ki whai hala koe ia na swahima ngā ue ke alme ki whai ha whakawakau.
I o lunga I he ahanga. Ka koe tia mea I pe mui ngau e lahi e koe kilomita e uataha. Koe uhala I tonga tapu. Mahutaki kilomita e tolu a e ua mo hapai. Ka koe uhala ne tokanga ke toi whakalahi ange hala hola. I te kukotimu mea pe koe mea ne mahina o pito koe lahi taha koe poloka mea re koe hala tau wha aha ui whanga. Pea koe ngahi fo I poini koe na e fua hana savea. Aia pea mo e mito school koe a e mamonga I Havelu. Pea koe fui konga koe hala tahi na mahino ku lahi taha ngahi mea re koe I mua koe ia he embassy si aina he hala vuna. Ai koe mea le na whima uia ke hanga he e potu ngā ue kakaila ngahi ngā ue lalahi. O toi whakalahi mai ke lawa kau whakauri pe mo kakai o whiri hanga hi hala ke heke wawe. E pene whai ngā koe nei fua koe mi ko whi kilomita e wataha. Ai pau ke toi whakarere ngahi hala koe whakawhalahi ke whai ngofua ai hola e kakai I ha hoko. Ko tui mo mea bina e whakatutam na e pono pale malahi au pito. Ai tai mo ne whenga e kakai ke nau whenga tu ke ha whetu malonga. Tatau te whito ka te kina toro no fo he matatahi hau pia mi pātangata mau whanga whasi alo e pe ki kolomotua mo sopu. Pea koe whikatau leo ne whaisio au te ke whuloko ki toi whema o hawhangi whakateknika lean. Ko hono malu aki koe pe hono langa ke malu a ngahi matatahi. Ane mahina pitu pe ko hihifo. Pea sopu mai hao e peora ki pātangata. Pea nei mahina ko pangai I hapai. Oku mo o tu mua. Pe ko tui mo ko eua tāla e mo funga whanua o kumalunga. Nei ki tūla vengu fua pepe mo ana I ohonua nau. Ai nei whaere mai si o pau ke whahanga o e whahinga langa. Os mahina pe koe whosoa ka konanga no whakatuutu ke I hatukunga maluang. Ke tau ka hoko maha to tsunami. O tau pehepe tau whalala. E lava ke le malui whakasi isi iang e wesia tamaki. Ka koe ngahi ngā ue aku nai whakatuutu ke whahe no whakahoko. Pea koe ngahi ngā ue whuki aku ngahi ngā ue whai tau sio ki ai. Ka ku lahi au pito pea ngahi ngā ue o laki mata aku tau pehepe koe ngahi ngā ue aku kai ke tau sio ki ai. Ka ku osilere pea ngahi ngā ue koe ia. Ai ku uhinga ni ki he ai ko whengan whakatanga whire whabitanea ko social safeguards pe ko ngahi malu aki whakasosiare ai ko ngawe ko ni o kei pe tim ngawe ki ai wa ko no ngawe pe mo putu ngawe ngawe lalahi tataki mai Paula Kawa pe mai ui pe ko PMU pe ko project management unit pe na report pe ke minister pe mo pure ko ia potunga we no pe te muri pe me ai lewa ku tau pe pe ku whakaluku fuha na toka ngai ki na he committee cabinet o sea pe ai paremia ka koe ngahi ngawe ni whakatata pa ke na sio ke atakai koe ngahi langa whitu whae langa o koe ke wesi atakai pe ka pa wesi a koe whaunga ke whakafoki ai ke tuku ngare reina ai o nau sio ke ngahi whamiri koe ia na e wesi a ka pau ke hanau ngai whi mau viviri ke pe nau sio ki he whakaluku fua ai ngahange koe ngahi resettlement pe koe ngahi na whaaka fo o ku mau e nau ngai whi mau te whito hange koe whanau mo e nau ako te whito pe koe ako lau tohi o whainga maari e pe koe kakai whiwhine mo ha nau ngai whi mau whakaluku fua tawhatata peke mahino ka ngai ko atata o nau ngā mahin whungna toko tautai pok nau hiki mai reo ai pau ke whai ngā ue o ku tau pehepe ku liri ue whunga mauanga moui ai pau ke sio ke aha ki whetu ke whai nau ngō ku whatata peke ka koe ngahi ngā ue koe au rotonga lere pe peka pau ke ha api o ki ha tak whai ngata ia whakasino o tonu ke neo ke tāna ke atu ke he whare o ki ha ngahi mea ki neha ngā ka kung toka nga pe koe ngahi langa pe tau sio ki ai ka koe pe mo ngahi ngā ue o koe ke tau sio ki ai o ku rere pe mo ia Nei hoko mai ai puna ai mo unga fi hunga tonga hunga hapai moi hake a piang kula whakataha mai COVID taha hiwa nei ai to kangai puli anga ke tu unga whakapaanga
ka tau te whitu ke whatupake ai tapupu mai ai whaingataa. Ka koe whakaia ni ata tāwhu ki hono ngāhi whatongia i he taimi ko ia na anilolotonga hoko ai ka minista paanga, ma minista i potunga e tānak paanga hūmai mui custom. Ki mwapeke toki whokme ki pangepule, ka taimua nei whoko ai pacheti, ai matu nei hiki make he pacheti, pia me le volo kona e anga maheni mai aki. Pia na e lahi le mai whema paanga whoko. Ka koe mea pena e whaiwhia pule anga, i he nea o koe ki siulai, ulaki mahina koe o e pacheti. Ko ngahi paanga tokoni ko toa pena e whimau ke he langa, nes mak mai. Pena e kawai pe ane mi megi he, e pe pangana i loto e pureanga, kana e whimau e 5 miliona ma ke he, ane e kawai e ua ko e no mai. Aina e apuka ki siulai e ko smau katoa mai paanga e ko ia, hao mo tokoni paanga ma ke. Taim tatau peo ke i lere pe mai account, whakatua pureanga ia kuri mai ke ngahi ofa ke hepe. Aia i hene kamata koe ke lere tau whapanga i nes maa katoa me ngahi panga toko ni koe ni. Pea ko tui mo mea pena mo whanonga pe ko November. Peko Rugby Week o Tisema. Na i hene Minister Australia. Pena e toi mea ngapa sio ke anga ma whakamatala e langa ma mea toi ofa mai Australia panga tau 9 miliona o Australia. Aina ke kau e pacheti. Ka koku uhinga kia koe mea lere i pia no whakako lere whatongia. Pea ia hano palani. He ku koe kakai kou na whia toko ni. Koe nau sio pia ku nau whia maari e ki he whaunga o ku whakahoko aki. O ku... Mala hi pia loto e kakai. O ku... Tari pia loto e whanua. Ka koe... Ka koe tuunga na ia i ahono whakahoko. Ka o ku... Koe taim kou hao e ki whaunga ngā ue. O tau whito aki pe whoki, ka o ku mea mahuinga na whaikai tonga e pureanga, ne mi lawa bea tu aki ki haka utaha o ku, ka ne whai ho hae pureanga, ki he, ko whilefa Britannia koe affordability he, ko hunga ke lawa bea ke whakapanga kakato. He na e tokanga bute pureanga ke mea koe neha koe hapai, ki he langa wha oi hapai, koe uhi koe whakatangata seniti, na le whangi whare na e waiua, ane kapa koe ulakimata. Ne kai ata whare kakato ka ne ata whare vai ua. Pea koe whonga lewa koe ana e se pureanga ke aipe ia o ua e tu uaki, he ne mahina me whiko aure kolo aki o runga. Kai aipe ia o tu mao. Kai whenga lewa ke ngau ake whangi i kautaha whakakolo, kautaha langa whakakolo. He koe uhi o kai ke fuulalahi na ngai whakamore ke hange ko ngai kautaha o lakamata ke ngai fulori mamafa kai mai office pe mai kau mori ngai me pe ai ko nga maheni o te mamafa pena ko me ne lava kapati fato mai ku te la hangre mai filia ka kai ki fare kalasi fare porque me fare le leia pe na feto ka ma ke hange ko ngai ta fa ke na feto ka ke hange ko fa e api ke ua fu whainga ta amtahi ke maa e peito, pia mo e whanga whakatapu, pia mo e malolo anga. Aina whetokanga pito kia ki, ia tukunga le rei ange me ngahi whaunga langa whare ki mua. Ka neo ke ngahi tokanga ke hike totonge ngahi whare. Ka ku whaipe tokanga, mati o kusio mo peke he ki whakalukufua. Pia mo ne le rei whakalukufua. O fok malewa ke ai koe na whakafuafua pe ia koe ea mai koe ni ki he osi koe ua tolu ai koe tape he peko aruga ekonomika he ke tupu positivi ka uholofa he matifu ai koe matifu na ngai ngā we na tu kai ke lere tak mamata pe mehenga maheni kana e whailewa whakafuafua ke ea mai koe ia koe ki he tau whakapanga koe ni osi ki he sune o e uafe uafa kutau maka pe hake ki o lunga ki he positivi. Kana whenga ke na whetau rak me langa whare he na e kau ai langa i he ngahi makatu unga. Tau pe hepe ke i tolu 5 miliona koe ni ke langa whare. Ko tau muafu ke ne hanga o mo where atu. Pe koe kau taha e hiwa ngofuru ko unau whae langa. Tau pe hepe o rak mata ke toko nima e unga ue i he ki kau taha. E koe manaki ko toko nima koe ya. Hua te ki se ni te ke whamiri fui toko ni mako ia pia mo toko taha beha ana e kautaha ai ko ta whake e ta
na fai lewa ba me tokanga ki ngahi potunga we ko ne pule nga ki ngahi ki ngahi sektor ange ko ngou tau tai ko tak mamata ke nau takimu ahon te whakafoki mai ngahi sektor ko ia ko ne mo whanau bene te o atu me panga fo ki ngahi no ki he pesete ta ki ngahi ta whaki ko ia kana e tamua katoa ke whakafoki mai ai fonua ko tunga ko wa meta mini oku ilonga tu ka mata ke ha ko mamari mai pe ko anga ko sia te tai mini ko anga sia matu ani oku ko ki fratamaki ko tau feku ki moia pe malava ke ne hanga o wesia lahi ai ngai family tata te fito ka teknau to oksisi anga no panga hu mai ko hiki to tongkolo ai ko tau pehepe ko ngahi pe ko iwi ko te whakatau mai koloa. Ko te ki pa tabe pe tu ma pe te panga hu mai. Ko ngai koloa ne u whakatau he wafe wataha. O kulahi ange he kolo kapau te whakatau pe koloa tatau he taimini ke tabe pe ange ko e kapau te ke fie ilo hakula puaka. Nai panga taha walu panga ki he wanoa ke he kilo ko taimini panga tau noa. Ai aku isi iange. Pehepe ngai koloa oku araki ko ngai koloa me to ko ni ku mahino pito ni araki o nga ko tu mo me to mahino pe ngai me o hame muli hange ko e lolo pe mo ai ko me fai se ta minia ke fai no fe unu aki holo pe ano porque ni mai ai fonga whakapaanga ko ni oku i he marumare pange pure ke i he time no ka mata ke foki mai ai hiki ata ton koloa os mahino pe ko ngahi kolo me to pure anga ku faingata ka ke pe pe me si o ki he anga malo he tau pa anga pe mo ngai fonga ko ia ta ko mi ko me la la pe me panke ke ne fa ke ne wasia ko no fakalahi la he pa anga wilo he fonua pe ko no puke ke wa fu hiki e to tonge koloa ka i he ki mo se mahina mo at ke poate ke nau fai tu ni mai ai anga fo tu ke tau au no ke mahina no ka hoko mai pe to ko ne be ia ke he fo tu budget fo ko ia e pure anga ke lava ke tau un whakataha ko tau mua ka tau pe ku ko fai le whakatonga ke mahina ke alulele ok ke ka pau tau lawa si o atu ke hangai makatuki anga pe hangai mea whenga tau lawa o toka te o atu ke whai ngofu anga. E taim ta tau nei mātu aki hounga ke pule anga e whatongia ko toa pe o ngahi kupu whikau aki ke toko ni e whanua i he taimi o whenga taa. Ka ngo fie whok mai pe lak mata ke he mahu inga i he ngahi taimi beheni ai si i kaungau e pule anga pe mo nau whatongia ke whakapapau i hange pe ko kulawe nei. Kono ke ko e ha tau pehepe ko potunga pe pule anga rere. Ko e wawe pe mo nau hanga o whaihan no mateu ke palani fotuto pe whakahoko rere. Ako tui ko e mea maho inga e. Ka ku anga ko fie mau pe whenga maare ke whamalo ko uhi ko ki nao tōna takmu eik palemia, eik tokon palemia. Pe arifo e pe hange ko nimo ia isi i kau ngāwe. Nau ngāwe tua taimi ko toa pe. Whakahoko e ngāwe. Ko e misa mo ui pe mo e kau toketa, kau nes. Taimi na e hufia he COVID. Na e pau ke nau wilo tai mālono. Pau tau whawhitai ke eiki. Tau hina e kau e tau whakafoki mem whakawawa e whonua. I he whonga nei wawe. Aia ko tui pena ngari ku o ku pou i pe motu ane pureanga. Ka ku poinga ko tokan ke ai maho inga ko ai takirelei. Pe mo whakahoko rei whatongia. Pe mo palani. O maho inga ngai mea beni ke whakatoanga. Matu i o gea ngahi ko taimi ko tau piu whai tu uni. O ke pehe ke hatu tu uni e ta ia hano ngahi e ni ihi e tau mua ke nau tau ke toko ni. Pe he taimi ta tau pe ko uhi ko paanga mono ngahi mea. Ia lewe ni he ke nau mau e. Ka maho inga ma pe ke whakafuafua rei whai tu uni. Ko whakalukufua e leleianga. Ai koe mea ko tui awia koe kaure rei ke whonua. He koe ko hatoki hoko pēha whakatamaki. Peka ke ngata e ku tau moririu mai ne hoko.
Kako mea maho inga fuke ngai mea behe ni ai whengawe aki pia moe koe whairewa mitania koe integrity he pe koe ne whai e whonga whai toton ai au maho inga maho pe koe kakai ke huna urak whai hono savea i pau ke toi whakapapau i oku tonu he whetau laki pe moe pureanga hangai ko ni koe tape he pe koe urak mai lisi mate koe ngawe ko ni pe aku ngawe atu ke kolo pe oku ke wha hanga tonu pe whai ngofua he oku lawe ngofua pe ia ke u hanga o ia whatunga hala mai anga no fo pe uhinga o lau atu e apiko me me pe ka koe uhinga koe ki ai oku wau pe ki he time ko ne mai o whai koe whakahoko langa oku kei whai pe hono toi sivi pe mohono whakapapau i oku tonu pe koe maho inga whuki ngai mea pe ne pe koe re mai whaunga ke vete aka mamahi ai ako o pe aku i loto pe whakapilitani ako grievance mechanism o ke whaunga ka pau ko ongo e awi i kolo mo nofo ne kei ke whakatokanga i lelei ai wesia mo mau ke teo pausio tako kaunga api o ku hange ko o tokanga i makeheia o ke be whainga maari ke lawa kako ku tokanga ke he tauma mo be pule anga ke pe mo whaunga ngawe ke tau lawa puke nima a lelei whakalufua ka he time tatau o ku iai pe mo whainga maari ke i kai toton ka koe mahu inga ia o ko inga ko nofan ke whak mai matu o tu ange ai nofai pule anga he ko uhi koe ko hato ki whakatamaki ni ongo ne makehe pe a lahi ange tsunami koe ni ka ku tau mori riu mahi ngahi whakatamaki tau te whito ke hea wha matangi maalohi pe mo ngahi to e langa koe ia ka oku ka ke te awia koe oku whakaluku fuwa whaka oku te kai ke tau mateu ngā ke tau au ke tuku ngā lelei anga koe mea ngā ue ke tau pehea au ki Siapani ko New Zealand ko Australia ka tau ihe ke i langa hake ka oku ihe lau pia motu ane o ko fia pe mo whamalo ko hi koe tau manu ia pe o ke pesi i kakai na e whaihona oskia velenga ka ko whok me pe awia koe mea maho inga pe ia ki he ngā ue he ku tata pe mo e whaitu kon whai mega e hik whoko ni pe aku lahi pe whoke ngā ue anga na e tak ngā ue motu ane o ku kawe me o te tokangi ai ke te lawa puke nima koe hae ai mateu ai potu ngā ue whakaluku fua pe mo e waa ke nau lau whakaurere o nau whatongia pe o kau rewa me o te sio mo tesi ki ai koe toka taha katoa pe koe waa pe mo e kau ngā ue o ku nau mau ai ako whiunga mo i poto i ngā ue ke nau whakahokorere i whatongia o whakatatau ke no ngai whia mau he ku hangepe mo mea i ke ngai tawhake niu ke hano ngai lao ai o pau ke mui aki ai peka pau heke ke te mui ke ku mau lao ia ka koe ngahi mea maho i ngai ia ko tui koe taha pe ia neongo katoa ngahi ngā ue ko lau mai ke ahoni kau tāna ki pe ia ke kato ako ngā ue e whanua pe mai pure anga ka koe mea maho i ngā kato e hoko maha mea o klelei ange tau taria ka koe taha mape hako koe ki whanua langa haka whatongan oku taha mape tau seo ka hapalapalema tau whenga ke tau lava o tari hapo e whai pulu koe ia whenga ke malu e kina o tolo ku whainga tae mo lawe anga fua pe ko sa ema be he seize on the opportunity ke tau puke ni ma whenga maari ko whenga maari ke langa fua ka koe mea mahoinga be taim behe ni na e lahe pito e ngai ni matakoni kai ke ngata behe kau ngā ue ko na mati whako i pure anga na e ngā be me api kana e to lahe pito pe kau ngā ue patu ngā ue na nau karo se whai o ngā ue au tu apo pea kapana mo whatonga i pe koe mea na e kai ke aha patu ngā ue e fia hai ose tau whakapaanga ka koe whare paanga koe ki i time pe na nau toki ki malolo ai mo whakamalo i e kau ngā ue ka koe he koe kai ke ngata pe ia he whaupatiti mo mea kau tau pe he pe koe halanga mānawa koe kau ngā ue nengo na wai mea pine pau ke na wai koe ngahi mea na whimau ke totongi pau ke totongi nengo na e tātāpuni o au bege tau ngahi totongi koloa ki muni koe tau ngahi hangi koe no ma mea pehe na mausia koe kamata anga pe e pulelele pa anga
totonga tau mo ua, totonga mea he taimi, pe whai he taimi wā. Ka neonga nei whai hono ai ngahi whakatangata koe, ma ngahi whaingata a. Pe nei ngahi mea na mau kore tokon, pe hange pe koe lawe. Nei lahi apito hono tokonia, ai pureanga, kai fau he potunga e paanga. Pe na anga mahe ni whokton ke tau mohe he hou ai walo he pauri. Na e whaingata a apito ngahi mea koe ni. Kau tau whawhetai peke he eki he ngahi tau ngata tātou ka ne whakamalawa pe ngahi mea koto e tonu ke ualawa. He koe ngahi whaka ai pe tau pe he koe maho inga whatongi ai o koe ko potunga e paanga. Ka koe uhi koe whatongi te whito e pureanga ke ne hanga malu i ka kai whanua pe whapapau i oku neonga whetau ake mamani pe mono ngai whaingataa ka oku kei tuk pe whai pili o te he kono pe. Loro tonga ni ku wala mai foke puli anga mo hono ngahi hoa ngawe ke whakakakanto i ngahi whatongia ke hono tokonia e whanua i he whakakea ke wha ekonomika whai tokonia i ngahi sektona e wesia. O hangi koe ta whaaki ki he tak mamata mo i anga e whingoi aki me panke whakalakalaka o tonga o whatatau ki he wakai e puli lahi pe CEO e kautaha Emeline Tuita. Koe tourism ko primary economic driver ia. E malawa ke hoko koe primary economic driver ia economy koe ai economy ko no tonga. Ka i he taimi ko e ni i he tawaka i he tukoi ki ai koe sektor e nai weisi ala hi taha koe he ngai whakatamaki koe nai hoko. Wanoa he COVID koe nai hoko lockdown ni ke kai ki toi lava hatak mamata o ngā ui konuani. Toi hoko mai koe tsunami, hangarewa he tsunami, pa mo eruption koe ni koe volcano, aina ni trigger tsunami, o mau ai ngahi whare no fo anga tali whanonga mo ngahi ngā ui anga koe ni koe whilawe i pa mo tak mamata. Pa koe ai o paurewa ki whai ngā ui aki. Ko hinga ke achieve ta mua ko ke whinga we aki sektor tak mamata pia mo pange langa whakalaka ki hana i palani ke langa fo matu aki langa fo o pe ai sektor tak mamata ka i tan tata pe o ke mo sektor ai na ma winga o pito ki fonua ko housing mai no mai pe ia me whakatama ki na e hoko e whakatamaki ia ke ne hanga o confirm mai e ngai vai anga koe o whaungalanga tongani. Koe mea koe na hoko koe hunga na asmahino pe e uwheitu na uesia. Ka ia taim tatau pe na uesia e uwheitu koe ni o mahino ia that was koe locations pe koe ia. Okay, vulnerable pe aku kongalahi e konua. Koi ai oku iai pe te potano aki e pange pe mo pule anga whilawe i moha whau ha polo kalama ki he whau koe ki he housing ke uinga ke lava o te whalele i ange whale no fo anga koe ni koe kakai whonua. Ia whaunga oku mahal koe ngā koe lea ko o ngā ue aki koe affordable housing ia peha ki liusi he definition whakapange ko affordable housing ko housing o kulava he pange o poaki ke tokotaha koe o kuni ke mau viviri ai whare koe ia e lava pe ke tā whakafoki ai cost housing koe ia pa i he taim tatau pe o ke malava pe ke tuku ha ko ngalahi o income pe koe pangahu mai ai whare ai household koe ia ke unga ke tauhi a ke nofo whakaaho ai koe umi ai koe ko o whai no wakai koe kono whama o po viola kono solova pe ngai palo palema na e osi i ai pe ia kai hoko mai koe whakatama ke ne hanga o doi wesi ange pa tau hoko lewa ke ange ko tau foki ke tau kamata me mua ko pau pe ke tau hanga address u issues ko ni ka pau tau whaam ke hoko atu ke social
and Economic Development. Ai fo pe koe taulanga hato, pe koe langa hatonga o tuuloa. O kia foi concept ia ai panke langa whakalaka o ngā ue aki. O ku mau inga pe ki pe ko hai o hoa ngā ue mo ia. Ko ulaki hoa ngā ue o e panke langa whakalaka ko pule anga tonga. Ke hifo mai pe koe hai na o ngai tau mua na whakaamu ke whakahoko e whonua o ngā ue aki. Ai hala whakakawa na naulanga pe nau tolu. E pule anga ke haa moua ke uhinga ke lelei ai kakai whakarukufoa. Pako tui ko whainga maari e lelei au pito e nia ke uhinga he kōpau ke ata ki tua koe ngā ue lahi. As a financial institution e malawa ia he panke o pakahoko e whatongia ko ia. Pako tui koe mahu inga lahi o whi ngā ue na whotu i he na whakahoko i he aho whalaite a tātou ko Sanuari mo a tāwha pa mono whakamanatu koe ni koe ai taha koe hunga tonga hunga hapai. Ko hinga ko ulaki pe o tau hounga ke tau tolo ai ofa o tuau tau mo ui mai o au kia. Pea o kei lewa ai mahu inga ia ke mahino koe haka polokarama ke hoko atu. Koe pange langa whakalakalaka koe uma ngā ue e puli anga. Ke whakakakanto e ngahi whatongia ki ono toko ni ai whanua, o hange koia o kuha i ene ngahi palani loloa, o kaukai whaunga e malawa ke whakalakalaka ngia e tuunga whakaekonomika mo whasosiale, i anga e nofo whakafo i whamiri, o hange koe tala noa ai CEO e kautaha panke langa whakalakalaka e merini tuita i he polokalamani. Koe hae polokalama ki tau nima ka hoko e lava ki haa moua e panke mono ngahi hoa ngā oe ke whakahoko ai langa whakalakalaka koe ni ko whakaamki ai ponua i he ka hau wawe mai. Ai koe lawe ia koe ke upolokalama koe ni koe na ki whakahaha ke pe ai polokalama koe ni i he exhibition koe ia. Mana ia e whehui pe ia, whehui pe panke ke panke ko uhinga koe tau mua koe ai pule anga koe nai whau aki. Ko hai tene malawa ke ne hanga whakahoko ai langa whakalakalaka ke whonua i he hiri ai a hunga hapa i hunga tonga. Pa koe tāria ai panke ke pehe koe panke i he panke pe. Koe uhinga e tāria ai panke langa whakalakalaka. Ko uhinga koe whatongia koe pia moe kawe inga ngā ue koe uangi ki ai ke hoko ia koe hala whakakawa me he public policy ki he private sector ki he household level mono whama opo mai ngai ngā ue whakakuisinisi ngahi area whaasosiare e lava ke langa whonua ke atuunga o ku whawhimari e angi ke kahau. Lava e ngai tau mua ke o ngā oe. Pako mahalo koe konga ia o ku mahu inga, he koe inga koe ngahi koa haa mo ngā oe o ku koe tau mua ki he kakai whonua. Ka ko paulewa pe ke tō mai mo ngahi hoa ngā oe lalahi, ke inga ki haa mo ua pa mo e pangelanga whakalakalaka. Whaatata pe koe hoa haa mo ngā ue lahi taha o e panke ko puleanga. Koe hoa haa mo ngā ue mahu inga au pito ke ne lava o drive mo teke alanga whakalakalaka koe hoa ngā ue pa mo e ka mau kere. Koe pia e lava lewa o whataha i o hoa ngā ue koe ni mo e kere mo ngai tau mua mo paanga ke ne lava whakahoko ai ngā ue e malawa ai ke langa hake ai u households. O tāno ka ke households koe anga tau nofo ke ngai ap nofo anga he koe i loto e ap nofo anga o ki ai mātua o ki ai mo e kakai koe ni koe o whama opopo ke whonua o ki ai kau pisnisi o ki ai kau kakai nau ngā ue whapule anga ngā ue ki u kautaha ke ka koe mahalo koe konga lahi o sektoa koe ia o whima e panke ke nau
ke nau wau ki ai ko informal sector. Ko kongalahi o household nau i area ko ia. Ko tupe ko whataungia mamafa pia kau koe whi mauia ki whawhinga we aki. Ko mea ia mahalo teke ai e pangelanga whalala ka ai haamoua. Koe ka wing, koe whonga ia koe te nau ngāwe aki koe ke whai ngāwe. Au iai ai whakatawangi na e au taki lele iato e Polo Kalamani mai whakamālo ki he eiki pale i mea mui kapneti e ona whakawhainga mālie i ai ngāwe ni. Ke mea kei ai hou eiki mui kakai o whanua, hoko koe ako kia ki tau tolo ki hangahi whaunga e toi lele iangi he tau whenga ke whapapau i ai tuunga mālo mo hao ho tau ngahi whamili e tau whe whaohi mo natula i ngahi ahoni. Mei he le te o tonga mo televisioni tonga, whakamono i atu ai tau ngā weni.